My God. Siyambonga uNkulunkulu kuthola lithuba lelihle nekufika kulesikhathi lesi eminyakeni sifike kulolu suku lolu lesibona nje ukuthi nathi asihalalise. Siyabonga kulabo labakhona ukuthi babhale basho lokuthi we wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Lokunye nasikusho kuba lokufundisa nje njengoba ngicela kusho nje ukuthi nayo indzaba yokuthi emandla ekufa nokuphila aselwimini kungaba kuningi kugcwele la kuma-video. Phindze futhi sasho sathi ingoma nje lethi yeka inhlanhla esinayo bese sezithi-ke thina yeka umusa inhlanhla. Sekuthi nje you mustn't be offended lokuthi uma kufika into lesha nawunaka kahle nje Luka chapter number 5 uyachaza lokuthi asho athi umuntu nakathesta liwayini lelisha uthi awu leli lidzala belikahle. So Jesu bayachaza nakufika into lensha nje iBhayibheli ligcwele ngalokho kuthi bantu bekhona kuza into lensha asesiyibuke nje ngoba kuba khona lokho ukuthi akujwayeleke. Siyihlabele ingoma ukuthi yeka umusa esinawo ngoba thina sithi inhlanhla kubazalwane kungaba kuningi kufaka ekhathi nalokuthi we wish bantwana nje nabaphasa siyabahalalisela nabo siyabonga kakhulu. Sidabe sinabo labanye campaign sasho lokuthi noma ngabe umva uyahamba asisho ukuthi we wish you a safe journey, we pray you a safe journey. Ikakhulu njengoba thina sibendlu yokukholwa sekuthi-ke na ukhuluma uyacaphela ngoba usekwafika lokho kwema-attitude nelivi laNkulunkulu kakhulu ngeversion yesiZulu ukuthi Jesu bamcansukela phindze bahlanya ngaye ngomoya loyo. Siyabonga ukuthi siyawuthandazela abazane sibacaphelisile futhi nalabanye kube khona ukuthi mfundisi hhayi ukuthi isichitho indlothi yami umfati wami ngeva nje bakithi bomnakithi bangicansukela nje. Yebo kona kukhona lokuthi ukhansi abantu bakugangile but kukhona lokuthi Jesu nje ungacabanga ngubani bekangafaka Jesu isichitho. So lokuthi sibokukhuluma nje kuvela into legcwele la i-Wi-Fi besingasho njalo i-network yakho kuba khona ukuthi kukhona ukuthi awubantu bakucansukele nje sado kubona ikakhulu langabe leli zinga lokuthandaza lehlile kakhulu-ke nale attitude. So thina sibendlu yokukholwa ukuthi kuyahluka nje ngoba nama-heading hayi we wish you kufana nokuthi nje bazane bebabhala bathi babhale X marks. Awu yebonini yini ungabhali lo Christ lo Christmas sombona lo Christ. Kunalenye ividiyo elinye elija iwina i-award kulaba bale kubo-Hollywood la kwakhiwa khona lama-video lawo uyawubona nje lawa lokho hansi bantu labanjani njani. Nasehamba lapha uyakhuluma sinayo le video sekuthi nje sikabafakele bazalwane sangabafakela ama-shorts lamancane ukuthi lona nakakhuluma uyasho ukuthi naku ubala into about Leviticus 9 ukuthi naku uyasho ukuthi uNkulunkulu ukhona, pray to him. Then-ke sengiyanothisa lama-comments bayathokoda batayibukela nalama-screenshot ngawena ngale kubo 30. So yasho ukuthi yes uthole nje inhlakanipho imbiko bami labangcolile akukhulume ngaNkulunkulu but notice vele akakhona ukumention igama laJesu ngoba vele ebewathi la Jesu bebatawusuma abantu akhathi athi God, pray to God. Siyathi labanye ukuthi bathi la ngifuni nokulisho manje sengilishito nje. So God hayi ukuthi Jesu unjesu. Sengiyanothisa nama I played back that short lama-video lawo lama-short sengiyanaka vele akalisho. Sengiyanaka lama-comments ngathola lokuhle
ukuthi uboshoshela, ungesabi kushoshela in public. So nawunaka-ke vele abantu bafuna nje ukuthi nemahedeni, oh my God, oh my, muphi lo nkulunkulu? Babona emathonado njengoba sinawo lamavidiyo lawa ethi ehlakala njengoba sikhokhile ividiyo ngetulu, tonke leti ntfo leti tangqotho, uva, oh my God. Ngeke ubeve, hhayi ngoba kude labasho ukuthi, oh my Jesus, kanti ligama laJesu ngeke liphakanyisiwe. So nawuthi God nje, kuningi lokufikako ukuthi uthi God kunjani. So sihlukile, sisivele sihlukile. Nabe lokhu kuyentiwa futhi-ke siyathi khona ngaba nama-debate, sinani-ke mnisi ngoba emahedeni ahamba ngeti moto, funa nikele emahedeni agabe amagolide-ke lani. Hawu, why sifike lapho? Sibanjalo lesikuhle ngoba lehedeni nami nje umuntu akathi lolu hedeni nathela tshwala ukuthi I pray God bless you, I pray for your safety. Awu, singahleka simbhambaza, siyabonga shothi niyathandaza nani sibani. But nje to make it short, nathi sithatha la magama ukuthi we pray for a Merry Christmas and a very, very prosperous New Year. Umlayito lochamuka kumfundisi, kumfundzikati, batshali nebafundzi esinabe emishini, sithandazile namhla kwaze kwaba sikhathi besisenkonzweni 24 kokugcina. Angathi sibuye kwenteke njani nasibancane, kodwa-ke sitawubapha abazalwane njengoba besitho nje ukuthi aphatheke abazalwane bese bayethu abawundlula. Inkonzo ibicale ngasikisi but nje sayithatha sayibuyisa ukuthi sicale nga-10, sendela ukuthi itolo kusathengwa besishitho ukuthi bazalwane bedlule noma ngabe babeke ukuthi abokhisimusi utothandazwa. Pawula uthi kuRomans 9, nginebuhlungu lobungapheli ngabo usho amaJuda. Sitawubapha abazalwane singathi nini ngoba vele namuhla nakusasa enkonzweni phindze nasekhembini ebantwana vele libhodo ligcwele. Sikhulume nje lokuningi lebeka vele uNkulunkulu akubekile imessage lena lenzala. Niyadi-ke ukuthi besibhekene nokuthi bazalwane emasontweni yindlela abaxoshako. Lozetha kuyadliwa abazalwane. Namhla-ke ngithi nami kunemlayetho nje wakhisimusi lo mcoka kakhulu le ngithi angiwuvete, lokunye sesikuvetile ukuthi sisho ngani nje lokho ukuthi sithi sitonhalalisela, sitokhuluma ukuthi we pray a joyous Christmas celebration phindze and a prosperous New Year 2026. Lokhu ngi-2025 next year 2026 nakhona kukhona umlayito lesesesinawo. Nangabe Jesu kubonakala ukuthi akasithathi ngekuhlutshwa kwelibandla. Kufa yebo kungaba khona but asikuboni 2026 sinako lokho ukuthi ngilomnye umnyaka bazalwane 2026 kungako kwesi itolo sivele kuze kube namhla sicethe nje sesicetha nga1:15 nyalo ekuseni sakhuluma sibusiso kubazalwane besinabo. Nako lo singambile ngawuthandaza sikotsha Nkosi nebalakhaya nje bantwana shito nalabanye ukuthi uyathi ungamane ucashe itekisi bekhona sohamba ekuseni imali sekuthi ungabe usukhuluma lokuningi bayathi nje sitawuba nabo ukuthi madoda ngabe nikhashane bekungaba khona sekuthi-ke vele ungaba funa sibe nemindeni ngicela sale singena kiko-ke. Tingithuthi into le ngicela ukuthi nginiphe dona kulo khisimusi. uNkulunkulu nakadala lithi iBhayibheli wadala he created he male and female. Uyakubona-ke uNkulunkulu sicale nje ngala kumameli, uNkulunkulu sibekise amagama lakhona eBhayibhelini. uNkulunkulu ethi wadala lo mduna lo msikade. Kukhona nje umfundisi lo waphinza ukuthi can you say after me, he created he the male and female. So uNkulunkulu akazange akhe John na Paul, zange uNkulunkulu akhe Peter na Thomas, futhi uNkulunkulu akazange akhe Deborah na Ruth, akazange uNkulunkulu akhe Miriam na Elizabeth.
So ngilapho-ke la sibuye sikhulume khona ukuthi lokhu bazalwane kujulile, sibuye sithathe nje ukuthi kaLuzitha sendani, sikhuluma kaLuzitha. Siyabonga bazalwane, kukhicithwe abantu abaningi futhi babambile, nala solo ba-connected. Umlayeto wesikhathi lo yokuthi bantwana silwa nemoya homosexuality. Bantwana labanye emahosteli, labanye khona letikolo leti tingasiyo emahosteli, ama-day scholars nawo, hawu emgwacweni mfundisi, angivumi kubatshali sengine-crush kunalomunye, njalo etikolo nje ukhansi kufundisa amantombazana odwa. Sithi kungene umkhona isiphanga, siyabacaphelisa nje batali. Libukela icingo lomfana wakho ngesikhathi nasebusuku ungene, phinde ubuke ama-last call akhe nema-chats, uyamangala. Ngikhuluma ngisho ukuthi asikuthandazile, but nje baningi vele labo lokhu anzakala sasibade. Senza lokhu semandleni ukuthi uma ikhempu sibe nelizwe elibantu. Umfundisi washo wathi igift layithandazela yokucala i-gift ye-discernment. Umsuke lo mfana bethi, mfundisi ubone ngani? Bese siyachaza. Besingakhuluma kabi njengokuthusa, singathi kubi. Bantwana abancane futhi-ke laba basemahosteli bayathi basukela ema-form 1s noma-ke e-primary umfana ahlavakashela sisi lapha e-school. Hawu kwende njani? Athi nje umphathele okuthile. Uyawufaka lo moya athi umfana angathomba, angafika ku-puberty. Vele sowude ama-feelings emfana. Uyabona lapha besingathi kuvangela, ngiyaxolisa kusebenzisa ligama lelo. Besingathi uyahamba Sathane lento yakho uyayenda ukuthi uyahlanyela, uthi khulisa umfana ngendlela atabange yakhe. Uma abantwana babasukela banabo 7, 8, 9, you are beautiful. After school wena usenjengisisi uyacela ukuthi utabo umhamba ngemoto yakibo umphathele esikafuthini ngani uyayifaka le mase angavuthwa emdimbeni, angakhani opposite sex. Kuqhamuka kuphi? Sathane ulwa uzama, ngicela kusebenzisa ligama lelo. Revelation 12 kuthiwa walwa naNkulunkulu but wehluleke indzawo yabo. Nawo nguthandazako. Safunza kabande nabantwana ekhempini. Indzawo yakhe Sathane ayitholakala ngezulwini, waphonsa emhlabeni. Kungako uNkulunkulu asibuyeni ezulwini. Uyasikhweba uNkulunkulu, bafunza abantwana. So lokulwa kuyakuchubekisa ngalawo. Nawe buka nje ubone iyouth ithakiwe sebagwazene. Sathane besingathi uzama ukuphinzisela. In fact akalwe vele uyaphinzisela. Lokuphinzisela lezi sikhathi kuyenteka nani nimvumele. Lami iBhayibheli lithi ningamnikeli Sathane indzawo. Satoteka bazalwane, sibonana live, siyakubona ofini lapha eTulwe Ndzabeni, nalo litshe leli singwa. Siye Hafini next week nje mhla ka-2 siyathi sesingenile ku-37 day fasting lesiyilungiselelako. Siyabonga kakhulu maswati akithi nani eSouth Africa mhlaba wonke kuyithanza i-channel. Labanye kuba khona lokho ukuthi mfundisi siyonga, siba nayo ukuthi nasinelicingo but kubukela umvumo sesiyakuthatha i-gadget sifake ku-TV, kubukela abaningi as long nje bazane kuhamba umlayeto. Yebo kona kungaba khona sinombolo ethi pass, but njengoba nebantwana nje kuba khona nabasekhempini ukhansi sifaka lapha bayabukela, bese-ke labanye kuba khona ukuthi basebenzele dodi ingcingo yabo ngamunye. Siyabonga kakhulu, iyakhula i-channel njengoba sasho ukuthi nakuphume nje ngalanga sencele ukuthi hawu kuyobe-ke ufuna ukuthi kubonakale abantu abaningi. Thina sinalokuthi kunani pho, usho njalo uPaul, ukuthi kunani pho umlayeto nangabe uyahamba. Njengaloku nje kunento lesingena kuyo ku-2025 ukuthi senda kanjani kubantwana. Siyacela-ke nawe ucaphele, kusimple nje ukuthi naka umfana licingo umkhulumise phinde futhi umthandazele njengalapha nje umthandazo lolula nje ukuthi umbambe isandla sakhe nibambane bese uyathandaza lamagama. Ngabe ligama lakhe ngabe kusangithandi, thandaza mina Thandi, ngiyavuma, umoya umphefumulo umtimba, nginathi ingadi yaJesu, ngidla inyama yaJesu, nginathi ingadi yaJesu. Jesu uyangisida, uyangihlambulula, ngabe khona ukungena ngekudla ngetimali, ngikuthinzwa ngisiza isibani lengimati kona lengamati ekhumbini nasebhasini quantum legigibela-ke esikolweni idesk engihlala kilo, emajinsi emoya webu-lesbian ngiyawabhidlida ngengadi yaJesu. Uyabona umfana uyakhula ngabe makuthini ngoba ngabe kusesemncane. Nalabanye sidaba ezikwenda nje kanjalo nebafana sekuze-ke bona bekhwanza sithi yabhacabhaca nato kanjalo umoya wokuba i-gay. So uNkulunkulu ngicela sikunake Genesis 1, he created him male and female. Then-ke
Kwesibili ngicela ukuthi kuyamisa kona lokho ukuthi niyathi bazwane sinipha nje ubana nyalo umuntu semthandazweni. But-ke labanye bethu ukuthi sibuye sidle nini nangabe siyadla. Ukuthi uNkulunkulu uyangimbulela nje lesa sakusho ukuthi uNkulunkulu liyathi sibazane, uNkulunkulu wadala umuntu wasumfaka kubantu, umuntu munye. Ngicela kubekisa nje ngibe quick ngoba nakhu vele nekukhisimusi ukuthi bazalwane, lama-academics ayasisita nasiya educationally ukuthi bantu bento abasheshe baconse ekuthenini student nje ngibekise, uyabona isikole form 1 up to form 5 kunebantwana lo munye mude baze esikoleni ukhanse bamnyonganyonga, lo munye usidudla bathi sidudla bafehlefehle ukhanse kuhlekiswa nomsindo, siyakukhuda nathi lokho. Lo mfana muhle, lo munye-ke ungazi ukuthi akasiyethu wadaleka kahle, mhlawumbe lo munye itolo bokuthiwa uxhwalile u-disable ngelanguage yanamuhla. Bonke labantwana laba la esikoleni kuthiwa ngama-students. Ngeke nje umfana lo khansi uchamuke ekhaya kuthiwa yena akasasiso student phindze lo sidudla ngilandzela ukuthi bonke kuthiwa ngama-student abe nje form 1 to form 5 bantwana ngoba bangu-1000 kuthiwa ngama-student ala esikolweni. Kanjalo nalapha-ke sinye lesikole kude nje Bolozit High Schools noma Boloziters noma Bolozit Highs whatever. Sinye lesikole labantwana bese bonke nalapha-ke uNkulunkulu wadala umuntu wamfaka kubantu. Ngihlale ngithi bebungabhujuta abantu nje ncesinile lokhanzela lathi netihlobo letishonile nalaba netihlobo besesibhedlela ngenza abayingodi. Ngeke ngisho sinedingodi. So sabe sebebungathatha nje abantu ubabeke ebhodleleni bese uyababhujuda. Kulabo nje laba sebabona lapho umphefumulo simfundisa, awu make babe bengisesibhedlela washona la mbi kwami wangivalelisa washo lapho hawu kwabe kuthi abonesi bambonye akasekho bani. Ngeke uyibone lento iphuma ushito umfundisi kaningi ukuthi nawubona abantu bahamba dindlu tabo thina siyindlu sile ngekhathi awungathi noma ngikufulathele noma ngibheke kuphi. And then Mateyu 12 idlala esimkhonto uthi Jesu umoya ongcolile uyaphuma kumuntu bese uyethi inzalo etomile bese uphinza angibuyele kule ndlu lengaphuma kiyo. Nyalo nje lanibonana lapho ngakhisimusi nibonane wathi ukuthi ubona tindlu, lenye indlu isidudla incama, lenye iyakhanya, lenye intimanyana tindlu. So omunye umuntu uNkulunkulu wadala umuntu ayibantu, wadala umuntu wasumfaka kubantu. So singathi-ke labantu kule nyama nabaya abantu. Njengalapha nje la ngithishela ngifuna ukuba nesikole i-private school, uyasidala lesikolo sakho usi-create kahle ngidasho kanjalo mabomu uplane form 1 up to form 5 bothishela. Then-ke sebayeda-ke lama-students akho ayakhula bekangu-300 asangu-1000. But ngalo sebakubambile-ke bazwana isto bese sesingena kwesibili. Lokho nje ngiphathi B walokho. Ngikho-ke Jesu kuJohn 2 athi lithi Jesu akabhobokela nabo ngoba bekakwati lokhu kumuntu. Ya sikhulumile kabanti sinama-ke mtshali kukhona nje lokunye lokuphatha of amanosi lebesiwapheka. Sibona tindlu letikhona ukuthi ebonini abantu benda lokho nje bathi bayakholwa. Kunengoma nje lengibonela abanye abantwana balakhaya bayihlabela ngayirekhoda ukuthi isetobhala ngoba ngathi noma ikhona yini ngabona nje embonweni ngase ngayihlabela le ngoma. Ithi wena uphila kanje kodwa usuyakholwa ilapho nje. Sebangicela-ke nake ngimfundisa ke stage ngase bebakhe ividiyo. Sengithenini abantwana sengiyangena-ke ngihlabela nabo. Sibhekene nento bazana kulamalanga lawa ngiko bantu babhubha ngokusula lwati. Kukhona lesikupheka nathi. Ngicela nje ukucaphelisa nami isipho sami sakhisimusi lesi ukuthi kakhulu bazana nakuthandaza. Emakhaya ngoningi lithi iBhayibheli lithi atemvuta ababendlu yokukholwa. Your closest friend lithi iBhayibheli nguye longiphakamisela isithethe. Nangu laceleni kwakho. Lamagama lesawasho ukuthi trust no one but love them all. Ngicela wathayipe lapha phasi lathi trust no one but love them all. Athembe umuntu. Kunetinto ndawubona saqhubekana le channel ukuthi yebonini. Khani umuntu njani? Umuntu kani ujika kanje? Netinto letingena kwe-ofisini lethu kube khona sekunje kakhulu lami endenini. Hawu-ke emsebentini kuyamangalisa nasebandleni. And then-ke
itolo nje siyakhuluma lamagama ukuthi in line ukuthi kuyathandaza kaLozitha sithi siyathi kunamine namine ngimzala kunami mina ngilomfaka ekhathi bese-ke nami ngilomdimba. Sithi-ke itimu lesingene nayo ukuthi sikhulumile okuningi nje kwaze kwamangalisa ukuthi mine lokusinza mine bese kwehleka kunami lo mine ngilomfaka ekhathi nakuthiwa nje bani akasekho. So nangabe nje ngesencele bani unenkinga indvodza yakhe ngumkakhe bantwana emsebentini lo mnye ushaya naso ngeke uve ukuthi umfusha istroke lengekhathi. So statement nje ukuthi lokho lokusinza mine bese-ke nami uyakwethwala. Umke yasinza ngiko Jesu kodwa kimnene nisindayo seningacabanga ukuthi besikhuluma ini sivalo umnyaka ngiko nje sengishito ukuthi hey bazalwane sibukile nje sabuka sathi yeah anyways. So sasithi-ke kanjalo naNkulunkulu wakubeka lokho ukuthi itimu yethu nje ithi yenda mine wakho asindwe uNkulunkulu nami wakho utawusindwa uNkulunkulu. Sasiyabekisa-ke njengoba ngihlale ngithi isemoni yonke sibese siyayihlola nangale kuma-academics educational. Umfana nje njengoba hlale sibekisa athi nginesi. Uma lo mfu asindwa i-nursing 4 years, lo nami vele utambona sibekisile nje ukuthi nasa lapha efrijini akhokha cheese, akhokha inyama adla la kuthandzako. Singathi lo nami soyasindwa, usindwa kudla kahle, ngilokho silo mine lo mfu ufunzile. Ubani mfana masiye esikoleni sihambanile nisindwe imfundo. So lokho lokusinza mine wakho nami wakho utakuthwala. Sesiyakhuluma ke dinkinga leti khona. Hey lakhona labalungisela abo divorce. So lo mfundisi and then-ke make mtshali-ke ukhuluma naku la kukhuluma ukuthi thina siphila impilo lephila. Kuyangisherishela-ke nasihamba bathina besibusa kanjalo nje khisimusi ngene etolo sihambe nebantwana bebatshali. Siyanipha nje bazana so kunipha kubona ukuthi wow batshali bendlulile noma ngabe sikandlulila ngakini ngoba vele nathi siyahamba nje sitobhunyisa lo moya. Ingakho nje sona siyakucinisa lokuthi vele litawunyuka leli zinga ukuthi nabo bayasigcina sibhekile vele but-ke labaningi baba nokuthi maye siyabonga ngoba sashiya konke thina sitome isikhathi sithi nithathele sive umlayetho wesikhathi njenganako lesekushito nje le ngithethe uqhubeka ngikusho uthi-ke make mtshali bezingikhuluma nebazalwane ngoba naku bengikho sesiyamcela-ke siyamthuma ngesiswati siyamcela-ke uthi besiyokhuluma nebazalwane emfundisi ukuthi thina siphila impilo lephilako. Sasawasha lamagama akhona kuma-video langedolo vele bazalwane ngicela nawe utype lapha phasi uthi siphila impilo lephilako. Kusho ukuthini-ke lokho? Kukhona ukuthi umuntu aphile njengoba sabese nje labantwana balakha umbona umuntu wabaneti imoto nasemtimbeni sowabangaka so nema-project lo muntu uyaphila but akaphili so khashana naNkulunkulu. Thina uNkulunkulu akasidala wasidalela nje ukuthi siphile impilo lephilako. Ungambona umfamba ngeMercedes babe ude kuthula. Anyways lokunye-ke lokhu ukuthi afike kungene nje bantwana sibanikede. uNkulunkulu wadesign abazalwane ukuthi asikuphiki lokuthi nje njengathi nje kube khona sinetimali takho, timoto takho, ama-project akho, timfuyo takho. Phindze nasemsebentini uyaphronyothwa inkampani lokuthi njengoba sathi nje lesimbonga kuNkulunkulu bantwana laba nawuhlanganisa lesi kushoko bantwana laba bafike baba ne-heavyweight lamagwaveni bayathandaza. Emasonweni basemakomidini baku-leadership labanye sebafundisi futhi lelo asusa umsindo. Nawe uthi uyabaniketa bayathandaza bayashumayela labanye bafunda ukuthi lona ngasiwadalwa kaLozitha bakufuni kona lokho. Yini? Ngilokho ukuthi vele njalo ngoba sihlangana ne-press lo mine usinza uNkulunkulu njengoba shilo itimu yethu ithi yenda mine wakho asindwe uNkulunkulu tase-ke nanami wakho usindwa uNkulunkulu. Njengoba nje kude umuntu ongasindwa. So lokuthi la kunami sitakubona wena maye usibusiso noma ngabe usenkonzweni phindze nasempilweni yakho nje wena lithi iBhayibheli thina we will lend you will never borrow. Ungayeke uyoboleka imali kubantu. Angisho ukuthi ungayi sengisho nje ukuthi biblical lithi thina we lend we don't borrow. Yini labantwana laba ubakhanisa bayathandaza njengoba nje sabekisa laba bantwana kodwa ndothandaza kaLozitha then nabaningeti-ke sitsheleni ukuthi ekuseni njalo nje ekuseni ngicela ku-check-a lo yendi order utilele tibukele emamuvi nyalo kusasemnanzi uma-ke lo mine achubeka asindwa lokuthi wena ufuna ukuthandaza ukhanuka ekhaya kubo not long ago sasasho nje sachaza nje ama-divorce abantu bashida kulo mnyaka ukuthi kube njani njani. Ngiyanisamarayizela nje baze selingabona ngakunye njengoba nje ngikubona uhleti kahle ulalela suyabona semfundisi what the best gift yakhisimusi. Thina siphila impilo lephilako. Lithi iBhayibheli caphelani utakusitani ngizuzwa live lonke. Babona abantu kanti bayaphila mfundisi noma la wathi hayi mfundisi uthi uyambona
Lo mnyeni asumvakele khona nje wena ungitshela kumnanzi indle emshadweni. Injani le mpilo? Yena uyaphila nje bambona uyageza uya emsebentini. So ngicela uphinde ubhale nyalo-ke ngicela ubhale lamagama ukuthi mina Sibani ngiphila impilo lephilako. Lawo magama lawo sibe sithathe nje screenshot lokho bese sikufaka ku-TV nangibani siyamthandazela. Indlela esisebenza ngase kuthi-ke vele abanye beni bathi faka liphaca. Washo lo munye ukuthi khona abantu lokhenzakala ukuthi bakhuluma kabi iminiso banama bekhwala ungaka-understand yedwa mhlale phasi ungahlebi. Emva kwaloko nase babuye ubone sebagege amaguma nasekhaya kanjalo nje umfadliwe emahloni umenza athi nginemahloni ngisemsebentini. Nalapha kunabantu abafaka liphaca, hawu yathi vele kunjani. Thine-ke sathi sibunanzi belivangeli-ke lebo uphethe lona. Njengoba sathi nje nalabanye nakhona sonzela nabu nenkinga yabo uyitela le. So nakulokhu nje kube khona ngeke mina ngikwende. Le discernment umfundisi lanayo uyakubona lokho ukuthi asengibekise nje sikukhanze vele bafundiswe ukhanze abahloniphani kukhulu nje umfundisi bantu awuma banashumayele noma bayashumayela ngikho nje la kangona ukhanze ngabe banwendeda inkonzo kukhanzakala ukuthi ngeke bagcwala akase the same pastor mebe speaker ngaphandle abakhanze bagcwele futhi bafundisi nakahle umfundisi kutana ngempilo abamati nalevele lichamuka kibo bethi bagucela funa bese uyadadisha manje lento leyikhona ke nanyalo ukuthi ungakhanza umfundisi bani le iko kwehla intfobeko yalakha live siyakukhuluma ke njalo okuningi bavele uNkulunkulu sicocela okuningi bese siyakuvitha lonye lokuncane nje siyakubopha lento nasekhaya kube khona awusakhoni nje ngoba une pride njoba naku lesi ikhona nje ividiyo ngento lethi siyaphepha phazana solo siyayisebenzisa ukuthi ukhetha indzawo letintsathu instead okuthandazela sasishaya sangcotha egosheni lo mnye bekhona manje la ngakabhala kusho basalwane lama debate mani yathi asibambelele angicedzeleke ukuthi ngicela ubhale lapha ukuthi mina Sibani wakazibani ngiphila impilo lephilako ukuthi asimceleni uNkulunkulu ukuthi impilo ibalance taxidane kuzwa live lonke nangu Jesu uyabuya sitakusho ke lokho ngicine nganako ke kokugcina abazane kule birthday lesithi nje ya Jesu kunalamagama lawa labanye sibathumelele lathi joyous Jesus birthday kuthi amagama lamathathu nasi sifaka lelithi hail sithi hail joyous Jesus simkebethelaze wonke birthday ngoba vele Jesu namhla i-birthday yakhe siyacabanga ngadalwa ngaJesu ngalesithathu nangaya nje lemuva siyathi vele le date yakhe ukuthi Jesu kuyabekiselwa nami ngabuka vele ukuthi Jesu wadala kubo September kahle kahle na ukubukwa lama dates manje kwabe sekubuyiswa nje ukuthi abantu baye ekhaya bebaye emajozi katheni nakuphi sekuthiwa kube Christmas dalwa ngaJesu ngaDisemba but akusimcoka sitakusho nje bazana kumcoka ukuthi Jesu adalwa naku lengicela gcina ngakho lenza ukuthi ke uNkulunkulu wadala umuntu wamfaka kubantu bazalwane kuthi akusithe entweni etiningi wathi ukuthi kumuntu noma nje ngathi kubantu kunemuntu umuntu unento lengekhathi umbona nje umfasidudla kuhlekisa nalomunye bangathi nje mhlawumbe kwantele nobuso lobunjani lo muntu uyakuthanza loyo don't judge a book by its cover sitaw elaborate ke lo angigcine nganako ke kulokukhuluma lokungaka make mtshali umfundisi kade siyamcela ke kuseni namhla ukuthi asithandazele bazalwane wathandaza ke lento yokuthi nakathandaza ukuthi uyathi kunendzaba yokuthi uma umuntu uya ku birthday yakhe awuyi uyowucontrola ukuthi mina ngifuna kule birthday kudla nako nale program imba kanje uya nje kuyomhalalisela ukuthi lusuku lwakhe labonakala ukuthi utakilo kanjalo then ke ngoba besathi ukuthi sesingenile ukuthi namhla bambamba i-birthday yaJesu ngicela unake ke ngeke lo mvumo ucontrol ukuthi kunje but Jesu le birthday yakhe uma abantu ababida ukuthi asiteni sicale nenkonzweni senziswani bantu nina senithatha le birthday necontrol ngibekise nje lo munye ufaka tshwala bazalwane lapha lo munye sebacabuzene sebalele bo masturbation bo oral sex uyabona nje nidlwengula shothi uthatha le birthday yaJesu uyayikhondolela ngita lapho lithende bolibeka ibirthday yakhe lo muntu
So uma amaJesu sathi-ke ngicela mina nithi le birthday yami ningi-celebrate-ele kanje, nako ngagcina nje lapho ndawu-expanda bazalwane senikubonile. Ngicela mina le birthday ukuthi niyi-celebrate kanje, hhayi anani. Nawubuka abazalwane bathenga kuhle, sengize nje ngithi before make Mtshali asithandazele, ngithi mina nawubuka abazalwane nakhona besibuka nje ukuthi athi abazalwane bebasithi nje shingeliti ngoba yathi kade sawabhalela ama-notes, noma ngabe bekunento sicitha ngabo kanti iphume imoto siguce phasi, ikakhulu hand over ngoba ngibekise nje ku-2018 lo 18 December Seta washaya lo mhla ka-19 December ngoba emakomitini kuya hand over. So nathi umnyaka nje usamarize ebo-25 labangu-12 next year kanjalo lo 12 days kuthi sendani kiwo asiwakhoni lamalanga but kunemlayelo lomgcoka. So sithi yathi noma bekungaba khona ukuthi imoto sethi iyaphuma-ke nalowo imoto abe khona simfundisa hayi ngide nje ngacasha i-taxi abhize ibhasi nabo phela bafuna imali yakhisimusi noma ngabe bongabhadala 500 noma 1000 lide. Ngilokuthi ngithi lesabhayo lo mlayelo futhi siyawuconza sekuthi kunokuthi umfakubone hhayi mina ngithi imali no bazalwane lokho asasendlula kiko. So siyakhuluma-ke ngithi nawo make Mtshali ukuthi bantu lo Jesu ukuthi ukubita ukuthi ucela ukuthi uyithethe enkonzweni takhe nawe ngathi-ke kusasa sicela ukuthi lokudla nikuthengile bazalwane nikubeke nizile nje nithandaze nikhalele imindeni yenu bese-ke mhla ka-26 seniyapheka-ke. Hawu sokuthi-ke make Mtshali mfundisi kanangati kutaba khona nasesithandaza ukuthi babe uma umuntu uya ku-birthday le birthday awumcontrol ukuthi i-celebrate kanje yakhe. So na Jesu uyafuna lo simkhonde singagangi. Isokuwesi-ke naba labatsakiwe. Siku-restoration ministry bazane sibuyisela lokudla kwesikhonyana ngithi nje nama ngikuphonse ukuthi yabani le birthday. Lokhu losukwendile nje nyalo ngiloko Jesu lakufunako yini niyamcontrola kuba birthday yakwendeke yabani lo mnikati wale birthday mvumelene nimendele lento lafuna ukuthi nimcelebrate ngayo. Nibusekile Maswati nani mhlaba wonke. Amen. My God.